nari umunyabyaha naragenze ndacoka kandi ndatunura iyo nibutse ibyago byawe uyu munsi mvise ububasha bwo kuboka je nkagira amahoro nkama ndirimba indirimbo yo kujabuka munyabyaha naragenze ndaruha kandi ndababara iyo nibutse ibyago byawe uyu munsi mvise ububasha bwo kuboka je nkagira amahoro nkama ndirimba indirimbo yo kujabuka. Turagushimiye cyane Mukama kuko uri Imana idukura mu byaha n'ibyago ukadushira mu buzima bw'ibyishimo. Iruhande y'ibyo udukura no mu rupfu ukadushira mu buzima, udukura mu byankiro ukadushira mu bikundiro, udukura mu nsangano ukadushira mu bukundanyi, udukura mu mahano ukadushira mu mahoro, udukura mu bugumba ukadushira mu bubyeyi, udukura mu mibabaro no mu magara make ukadushira mu buzima kandi ubuzima buroraniwe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru nitwe babana bawe wemerera ko igihe cyose tuzasama tukavuga ngo Uwiteka nyagora kongoma uzaduha umugisha. N'uyu munsi niko biri tuje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo kuko tuzi ko ariho twemerwa ariho twumvirwa. Muri iri zamu ryo guhindurirwa izina, muri iri zamu ryo gusoma ijambo ry'Imana rikagwira muri twebwe, iri zamu ri hagati ya 12 na saa 3 z'igitondo, turagusabye umugisha, turagusabye umugwiza, turagusabye umuhezagiro, turagusabye umunezero, mubabaro turawazi. Duteturire makuba y'ubwoko bwose, uduhe kunesha icyitwa urupfu, icyankira imikoshi n'imivumo, duhe kunesha ubukene n'ubutindi, duhe kunesha icyavu tujye kucata, duhe kunesha icyaha tujye mu kuri k'ubuzima dushingiye ku itegeko ryawe we rudasumbwa. Yezu mu maraso yawe niho turongera kwidegembya, natweze rwose aturire kandi amyore kandi arandure kandi asenyure kandi atikize buri kintu kimwe cyose ciyaritse mu buzima bwacu kigambire kudukoza isoni kikadutandukanya n'urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Turasabye mutima wa mweranda zabane natwe, adukomeze, atwigishe, aduhembure, atunezereze, duha amakuru yo kwizerwa yo mu ijuru nk'uko ariyo ngabire idasanzwe twaha ubwa mbere, ni nayo ngabire idasanzwe dukwiye guhabwa muri uyu mwanya kugira ngo duhindurirwe izina. Ingo mutima w'Imana uzanane n'agaseke kadasanzwe, twiteguriye kukwakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Tugire Kristo muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusake, ntacyo tuzoburira mu bubasha bwa rudasumbwa, ariko ibyo Umukama ategekanya kutugirira ni byiza. Nzi ibyo nibwira ko bagirira ntabwo ari ibibi, ahubwo ndashaka no kubaremamwo umutima w'ibyizigiro kugira ngo ndabamenyeshe ko ibizoza nzobishigikira mukamererwa neza. Iryo ni ijambo Mukama yabwiye umunyisirayeli mu buja bwa Babiloni. By'ukuri uri mu babaro hariho ijambo rigora kugutahura, mugabo rero ikibi nuko ariho hari ibanga ry'ubutabazi. Nongerera kuba ikaze muri umwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana tugahembuka, twasoma ijambo ry'Imana tugatabagwa, twasoma ijambo ry'Imana tukarushirizaho kugirirwa neza. Turi muri cagiye cyo gusoma Bibiliya dukoza ko ibyo twabonye izamu seanse ya 41 kuvana kuri Yosefu ashikirizwa ubukuru ku kirimba kwa Faraoni, agatera inzara, Yakobo akarungika abahungu biwe, Yosefu akamenya bene wabo abahungu ba Yakobo. Rero tugeze aho basubira muri Kanani. Ariko imbere ko tubandanya kakabazo muje ukanyishira murambona kubikora mubikora we nk'ubu uriyo nka Yosefu. Ari ibintu bitatu byabaye kuri Yosefu bikomeye, kuribwa no utomuriye.
kwicwa n'ubutomuje ko Yozefu baramwishe Imana irakinga mu buryo bw'umubiri Yozefu baramwishe pe bwa mbere barashinze nayo ku nyamaswa yamuriye nikanzu yo baratanga se baravuga ati ngiye buno buhamya nabwiye ko umuntu nakubwira ngo wambwawe burya barakwiza gasanga uri imbwa imwe gabaye nakariza kamenye ku mugongo nabwira ngo uragahwera burya bazo barakwishe mu buzima bwe ntazo bakigukeneye niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo igikomere icari cyo cyose ugishobora gukira ngo ariko igikomere gikomotse ku ijambo ribi ubwiwe n'ubutari bwitezeko ni ikintu kintu niyo mpamvu ndanababwira n'abavyeyi si amakosa yose umwana gukorera ngo mwature ku ijambo kandi n'abantu mwubakanye nuko nyene kuko hari ijambo hari inkoni ishaka kugutuma utova mu rugo niyo woruvamwo imbabazi wazisabwa bikagira n'ingogo ubwo tiya nkoni nzoyinyegeza nzocunga ndayo ko afise inkoni mu ijambo mutarabona bana n'injyaga zishingiye kandi ku rurimi rukomeye nta muzigo muri korera ku bitugu byanyu kuvuga rero Yozefu je ndagomba kubabaza Yozefu jewe ndagomba kubabaza iyaburi Yozefu cyo gisebe cyo kuribwa n'utokuriye cyo gisebe cyo kubeshegwa n'ufite ububasha kuri wewe ndavuga Arsenal ndavuga muka Potifara musore 70 mugabo ibintu bitatu bikomeye sibyo hari ikindi kintu gikomeye niyihe nyifato kandi ikintu mukinkorera kakana mugakora niyihe nyifato uza kuba yanyishe wari we wese nicyo tujya gusengera ko mwiza mujya gindwi kuri uyu munsi wa 206 niyihe nyifato wogira mu gihe wowe wasuzuguwe n'utogusuzuguye ukabeshegwa n'ugufise kububasha kandi bikarangira bose ubabonye mu maso yawe uri hejuru yabo ushobora kubakota icyo shaka Moridekayi muri ko murasoma igitabo cya Esther Moridekayi Hamani yamwifuriza urupfu muga Moridekayi amaze gutsinda yari afite ubutwari burya Esther yarenga niwe yishe Hamani si Moridekayi ko Esther yaravuze ngo mu gusenga ngo intambwe ngo zibira kanwa k'intambwe ngo kandi ngo Yesu ngo uza guca mu matwi yango yice ngo nkuko yikuza kutwica kandi yaramubaje tripfuza abagirira avuga ati nibicwe Esther yaravuze niwe ari ku rupfu rwa Hamani kuko Ahasuwerusi umwami yari yamuha uburenganzira ti urashaka abagirirwe iki none rero ndashaka kukubaza nukuvuga babo bakuriye bakuryaryanije utarubitezeko bakakwiyica utarubitezeko wongeye kubabona bafite ku burenganzira bwuko babaho nuko baba burya na Yozefu yaraga bakaganza Farawo yari yamubwiye mu bwibuke ngo havuye Farawoni akurikira Yozefu kandi cyazotegeka cyose umwumvire sibyo umwumvire ukabona aba bantu bose uko ari babiri wo kwifata gute wo bacira uruhe byogenda gute muze kunyishura ikibazo kandi uko proclamation ijya kugenda Imana ijya kubahera umugisha ukamara udasigura kungurutse ucaye kudo ariko rero aje twaraganiriye gato ingene Yozefu bene wabo havuye hatera inzara ari wafite ububasha bwo kugaburira ibindi bihugu inzara ngo nyene misara Yozefu we wabakiri ni wabamenye bo ntibamumenye ko azari bagena urimi rwabo ngo hari ubaganirira bagahuza mugabo yarabyibuka kameme gusa murumva ko kubera icubahiro ciwe hari hasigaye aba interprete bariko barisigura ngo twavuga turi 12 ngo umwe yarapfuye yaciye akoma induru ngo Yozefu ashirijwe hejuru ati ibyo nababwiye nibyo mubwe muri abatasi mubona ko byarangiye abohesheje Simeho umuhungu wa kabiri muzabwiweze kenshi iyi imfura ifise ubutwari iyi imfura ifise buriya imfura ishobora gutwara ikirere cy'umwana wa kabiri cy'umwana wa kabiri agatwara ikirere cy'umwana wa mbere cy'umucombe rero iyi imfura yabaye imbundeke umunywara umugiye umusambanyi kiniki kenshi umwana wa kabiri amutwara ikirere kandi amutwaye ikirere
kugira ngo uzokigarutse biragoye mugabo ni umwana wa mbere abaye nararibonye kamurishije mo niho mwobyumva umwana wa kabiri kesha ahurahuzagirika agenda akagirira ahurahuzagirika sima rero nibo bafashe baramuboha ababwiye ati genda muzayembe none bamutumye ko wa muhungu nyina yasiga sibyo ahantu ariho ijambo ry'Imana umuntu nabonye ndugikije ijambo ry'Imana ariko ririgishwa ngo Yozefu baba mutwaye mu Misiri nyina kihari na Bibiliya navuga ngo urukundo Yakobo yari gukunda Rakele arushira kuri Yozefu no nticyari gukunda nukuvuga Rakele yahaba Yozefu yari kubahirwa nyina muga Rakele kubera yaramaze gupfa Leya yarasigaye yiganza Nemuzi yuko igihe hose yaje kwa umukunda nyakaho musaba mu gihe yaca byara umuhungu wa gatanu wa gatandatu Leya erega Rakele kihari Yakobo yasa n'uwigaruriwe na Rakele burya Yakobo yagyamira Leya kubera Rakele amutanza mu muhaya abishatse oya Yozefu kandi Rakele ntiyajabutse niyigeze yinja mu gihugu cy'isezerano mugu bari bamaze kuragira barimutse bari bamaze no guca bya biti by'inka ishike mu kijya gikorwa bamaze gukora abahungu babiri Simeona na Levi uwa kabiri n'uwa gatatu Nuba rero Yakobo Yozefu yari imfubyi rero arabatumye asiza apfunze umwe kugana bazogenda kagirire kandi mbabwije ukuri ntibaramumenye wewe yabamenye ntibarikangura murumva uwo mutima wa Yozefu abati gende mu bagaburire kandi yasize agapfinda umva gatoya mu bahungu ba Yakobo basubira muri Kanahani umva baravuye mu Misiri gusuma bagize atirika yuko babakira avuga ati mwe murabatasi bari sigura tuje gusuma turashonje data bariko bari sigura uko bavuka baragirane emwe gabayo we warabakema asigaranye umwe kugira ngo ntibazogenda kagirire kamera kandi aramufunze murumva authority charicho ko muri leadership muri charicho aramufunze baragiye rero ngira ayo makuru bagiye Yakobo yaragandariye Yozefu ari harangura avuga ati umubabaro wanje nzowamana gushika nzohwere none baraje kandi gahungu kuri wa mugore yakunda gasigaye kandi kakabana gaherereza ikiyo nako bagombye kugatora ngo makatugiye mwumviriza ayo makuru wishe mu kibanza ca Yakobo Bugaraga kinyi dufise mwaba Kristo ushika tutazoro cyo twisiguza ariho nk'amakuru ya Yakobo azoshaka kuzunguruka imbere yawe ubwo turasoma Bibiliya ntushobora gukura mu kwemera no kandi Bibiliya ubwuzure bushasha biragoye kwigukuza ujye ubwuzure bwa kera nibwo bukuza kukubona ingene batoranya ubwerana ingene byakomeye burya muri Kristo Yezu turadeze niyo mpamvu ni mugomba gukomera kandi mugakura genda muri Bibiliya ya kera kubera iki wone ubuzima bwo ba Kristo ingene batoranya ubweranda ingene baronka Imana ingene barondera Imana kandi ugacu usanga Kristo nawe yarabikoze mugabo babibona nk'ukudera agaroga nicyo gituma Kristo ngo bona bikisho baramyoza amahonda kagatira bikishwa batagira indera kagati nuko bakiri ku mwana w'umukwe harega n'ubusenga nibasenga bikishwa ba Yesu Kristo hageze ku rwego ahubwo ati twigishe gusenga kuko bani Batista yigisha bigishwa biwe 25 mu kigabane ca 42 abangu ba Yakobo basubira muri Kanahani hanyuma Yozefu ategeka ko umva ni kuvuga sinoza mbisubiramwe byose muraja gusubira inyuma muzorabe seyasi ya 41 mutayikurikiranye ko ntango muzamuriko murahomba ngo hanyuma Yozefu ategeka ko buzuza ingana amagunira yabo kandi kumwe wese bamusubiriza amafeza mu igunira ry'iyumva urukundo vuga ngo urukundo bongere babatekerere impamba y'urugendo uko niko babagiriye murumva ko Yozefu aragabo kaganza yavuze ati simba urumva barabagemuriye ubundi amafaranga bayasubirije mu nkoko mu mufuko barasubije kandi bayabaye mu ntoki badava baturugura mugabo bahaye ibyo bashaka nkuko waje gusoma ikintu gifise nka valere y'ibihumbi 100 akabwira ati babace babiguha bagace bakandi amafaranga bagusubiriza mu mufuko baremeye kingana indogobwe zabo bavaho baragenda bagezaho barara umwe muri bo apfundura igunira ngo agaburira indogobwe yiwe yubuka ku mafeza yiwe yari mu munwa w'igunira ry'ingano abwira bene wabo ati bansubije amafeza yanje ngaya mwigunira
umutima urabavamwo bagira ubwoba babwirana bati none Imana yatugiriye ibiki murumva ingene ari ntungane aho namuseje bwate kwihenze ruraga mugabo barubaha itegeko wavuma itegeko rishingiye kwisezerano ry'umuntu n'undi baragiye gose ngo barashika kwa se Yakobo mu gihugu cya Kanahani bamwiganira ibyabashikiye byose 30 bamubwira bati umugabo aganza igihugu yaradukariye atwita abatasi mu bicarico abantu baje kurondeza amakuru hari ikintu bagomba kuzoba kugira ngo bagire superiorité muri cyo kibanza ubudahangarwa cyangwa ubukuru bariko baratata igihugu ngo twamwishuye tuti tukubwije ukuri ntiturabatasi twavukana turi 12 dusangiye data umwe wo muri twebwe dusangiye data umwe wo muri twebwe ntakiriho umuhererezi nawe yasigaranye na data mu gihugu cya Kanahani uwo mugabo aganze igihugu atubwira ati kugira ngo menye ko muvugisha ukuri nimusigarane umwe nimusigarane umwe mubo muvukana mutware ibyo mushira imiryango yanyu ishonje mwahise mugende hanyuma muzonzanire mwene wanyu mutoyi nico kizomenyesha ko mutari abatasi ariko ko muvuga ko mutari abatasi ariko ko muvuga ukuri mva mu musige hama mugende musigumwe muzoje kuzana umwe biheze bigaragare ko mutari abatasi ahubwo muvuga ukuri mwibuke Simeho ko ari we yakiriye umusaraba Yesu Kristo mwumvira izizini carico kubincungu ukishengero ryari kandi umunyamisiri ngaho abanyafrika lo nimwe bo muri Edeni ngo nzoca ndabasubiza mwene wanyu muzohore mwitemberera muri iki gihugu ngo bubasha buratanguye kuza kubw'imbaraga bo ntibaramenya gusa batanguye Rubeni yavuze ngo narababwiye ngo kandi kagacinyizo kamwe ne wacu ngo ariko aratubwira ngo ntimunyicere mubwire ngo kariko karadukurikira ngo bariko baracuranura ibiri mu magunira yabo basanga mu igunira ry'umwe wese arimwo agatuka amafeza yiwe ntiyabarengereje ko ntiyabakuriyeko kunda mugenza nkuko ikunda wenyene ntagenda nasawe igihugu no museche bo ngabikuku mu mwari mwaranyishe rega hariho n'ubundi buryo buri positive yereguye mu Kirimana Yozefu bamwabikuku mu mwari mwaranyishe kwa Kirimana izoze ndabagabure kuko nagiryo jambo ririyo muri Zaburi 105 mwari mwaranyishe ko kwa kugira nzobagabure nzogira iki mwakire mugende yeriko bayisha umuti w'Imana kubera ibishobisho yaramufunze Simeho arajinyika bagirira urukundo mugabo arajinyika kugira azogaruke no gusoma ngubona se wabo babonye utwo dutu tw'amafeza yabo ubwoba burabatekera se wabo Yakobo babwira ati murampekuye Yozefu nakiriho Simeho nakiriho none na Benyamini nawe mu mutware byose binguyeko vuga ngo kutamenya hanyuma Rubeni abwira se we ati ninamukugarukanira urica abahungu banje babiri ni munshinge jewe nzomukugarukanira Rubeni atanze amaraso yiwe avuga ati muhungu wanje namanukana namwe mwene wabo yarapfuye ubu nawe asigaye wenyene hogira nabi mushikira muri iyo nzira mufashe mwomanura ikuzimu imvi zanje zozo yagahinda uba Yakobo aravuze ati Yozefu yaragenda muheba none Simeho mwamusize mu Misiri none muraje ngo nindabahe Benyamini nawe umuherereze wanje Rubeni avuga ati murume jewe niba musigarana uzoce wice none urumva hose ukwicaza uko babana uko babajese babone kumenga se yogira Umunezero none aciye yica abahungu ba Rubeni niwe yo bagabanye umuhungu w'umuhererezi wiwe gusa kubera inzara ari ngombwa gondozwe Bibiliya avuga mu kigabane ca 43 c'itanguro ngo Yakobo yemera ko Benyamini agenda mu Misiri mu kigoyi caguma kirembye igihugu aho bahereje kurya ingano bari bakuye mu Misiri se ababwira ati nimusubire kudusumira utwo kurya mwumvirije Yuda mubwira ati wa mugabo yaraturahiye yisubiriza ati
ntituzomurenguka mutari kumwe na mwene wanyu, ntimuzorenguka imbere yanje mutari kumwe na mwene wanyu, utamurungitse naho ntituzomanuka. Niwaturungika na mwene wacu tuzomanuka kugusumira ibyo kurya, utamurungitse naho ntituzomanuka, kuko uwo mugabo yatubwiye ati ntimuzondenguke mu maso mutari kumwe na mwene wanyu. Isirayeli avuga ati ni kuki mwangira nabi mukubwira uwo mugabo ko mufise uwundi mwene wanyu? Nabo bavuga bati uwo mugabo yaratubazagije ibitwerekeye n'ibyerekeye umuryango wacu, abaza ati so wanyu aracariho? Hari uwundi muvukana mufise? Barabesha bateye bidondora. Si byiza burya ko umuntu akuvugisha ijambo rimwe ukaboje gutanga adresse yawe yose. Yozefu yarabavugije nigeze baza ngo so bose bagiriwe ko uze ngumwe murabatasi ngo n'ukuri ngo tuvukana turabana 12 ngo gusa umwe yarapfuye ngo nawe sikanye na data. Wapfuye Yozefu n'ose na se nibo bana bonyene bakomoka kuri Rakeli, abandi bari incoreke za Rakeli, barabincoreke za Rakeli. Navuga bati uwo mugabo yaratubazagije ibitwerekeye n'ivyerekeye umuryango wacu, abaza ati so wanyu aracariho? Hari uwundi muvukana mufise? Twamwishuye kubyo yatubajije, none twari kumenya by'ukuri kwava tubwira ati murazomanukana ino mwene wanyu. Yuda abwira se wiwe Isirayeli ati ndungikana uyo musore duce duhaguruka tugende, niho tuzobaho ntidupfe twebwe nyene. Murumva ahantu rero muhakurikiwe twebwe naye nyene nawe wenyene n'abana bacu. Ndamwishinze jewe ubwanje uramombatsa, ninamukagarukanira ninamugushikiriza nzoba ndagucumuye ko ubuzima bwanje bwose. Iyo tudateba kutya ubu tuba tumaze kuvayo kabiri. Reka mbabwire ritandukaniro rya Yuda ritandukaniro rya Rubeni. Rubeni acomatanye n'umuvumo, Yuda akiri mu isezerano. Yuda ari mu isezerano ry'ubutabazi, nawe yo cumugana gute ubwenge kumenya icyo kugendera n'icyangombwa. Nunano shaka nkagazanye ne mukakurikirwa. Rubeni yahagurutse nk'imvura mu muryango, aravuga niyo mpamvu Rubeni ibyo yavuga byose byagaruka kumera nk'amazi. Mukwiye kugira ubwenge. Nigi yavuze atabara Yozefu byabaye nk'amazi, yarayinze asanga bamucomokanye kandi yatereye icyumviro mugagizene ishingiye ku bishobisho kitashingiye ku kumenya ukuri. Mugabo Yuda araje imvire Rubeni avuze ngo datangwa mume namuza n'icyo wice abahungu banje babiri nikigoriki. None abahungu babiri biwe nabuzukuru ba Isirayeli. None Isirayeli yange ko umuhungu apfa aryoherwa nuko abuzukuru bapfuye. Bamugira ubwenge namwe n'igihe musaba Imana. Kandi Isirayeli asigura Yesu Kristo. Hari igihe musaba mugasaba ibamena amaso. Yasabye nk'ikigori gasaba nk'ikigugu. Avuga ati mume isaranga. Mume ninamukugarukanira wica abahungu banje namaraso asesetse ku yandi. Yuda arajumviriza Yuda. Yuda ngo nayo cyaciwe cyanditse nk'ikaramu y'icuma iri ko hano yanikije nuko kabaho. Imana izomutabara kubera iki aje atumva data mume jewe niyo ntamukuzanira nzoba ndagucumuyeko. Kuvyukuri niko kuri. Abaye kwiga icuma aricyo kintu kibi. Mugabo Rubeni yabonye kwingere kuyindi ngerana aricyo kibi. No. Ahubwo cyane cyo kibi cyo kwirinda ni nacyo kibi cyo kugira nje uvuga ati nuko ndari iki kintu nacyo nzongera gukora. Kasi no kubaka kwemera ko kibi. Yuda ni nguko ari kubavuza ati akonje gucumura kuri data reka mbamba ubuzima bwanje. Burya Yuda ijambo yavuze ni Sezaro Kristo yagiriye Getsemane. Yavuze ati nimba bishaka igibikundika igikombe kindengana ahubwo nibibe nkuko ushaka, nibibe nkuko ushaka, nibibe nkuko ushaka. Mukabaranza waramukomeza. Ubundi Yuda yaravuze ati nzoba ngucumuyeko kandi gucumura kuri so yapfumuye yari gufuma apfa. Ni nkuko bagumije Benone Benyamini yari guca avuga ati ya ko mugumya munkoreshe mushaka data nta. Nakicwe n'igicumuro canje. Mwebwe mwahise bagucumura ku Mana yanyu. Ariyo Mana yanje, ariyo Mana se umwami wacu Yesu Kristo. Mugabo mwari guhitamo kugirane kubamba ubuzima bwanyu. Ni nkuko bavuga uti reka nsambane n'ubundi umubiri uranyishe. Reka nibe n'ubundi inzara iranyishe. Reka ndabitore n'ubundi bafise byinshi. Aho uvuga ati no vuma mpfa ko ncumura ku Mana yanje.
Pawulo ngo mbese n'ibyo kurya ngo nimuzo zo kwambara ngo ningwara ngo niki nigiki ngo two twirirwa turicwa baduhura kuri ku jambo ry'Imana ngo ariko byisomeye mu Baromani 8 Yuda aragaragaje ubudangagwa ngo mume nzoba ndagucumiyeko ngo ndamwishinze je ubwanjura mu mbaza kabo ngo ninamukoze na guce wice bahungu banje babiri kigugu kitazi uyibasiri ikigugu kitazi Bibiliya iravuga ngo bitazi ngo byirwa ikigugu kitazi ububasha yabatanga nabi Imana avuga ngo nije mbyara kimwitira abanyuka minga mufite ko bubasha Ruben yakoze amakosa menshi cyane nicyo gituma n'utuntu twose akoze bamwikeka ko ariko akora ibyo shana ariko inyigisho kavise ubudangagwa bwiye ngo mafiko wewe ukomeze bwanje atangura 19 turi mu kwashika se wabo Israeli ababwira ati ni kwaba ari uko nimugire ibi nimwakire kuvyimburwa muri iki gihugu mubishire mu magunira yanyu muzobishikanire uwo mugabo umvise akamaro kishikanwa mukumvirize uburembo bukeyi n'ubuki bukeyi imbazi zimoga neza nimira ibiyoba n'amashakeri mwitwaza yandi mafeza kandi musubizeyo amafeza mwasanze mu muntu w'amagunira yanyu hari naho kwabaye kwihenda urumva yazibiye ubusuma azamuyishikana abwirizwa kwemekwa jane murumuna wanyu muhaguruke umusubire kuri uwo mugabo Imana mushobora byose irabagirira imbabazi imbere y'uwo mugabo kugira ngo abarekurire mwene wanyu wundi na Benyamini nayo jewe ari uguhekurwa ndahekuwe inzara nibi ugati ni makamugende ndetse n'icyo yari yabasize mu mutego wo gusigarana Simeho nawe yapfuye bidogera iyo bamuzana ntibari kunyica Bibiliya avuga ngo Yozefu azimana bene wabo ariko reka tuganire gatoya umutima wo kwa Yozefu urawiyumvira kwiki uyu mubabaro wa Yakobo umubabaro wa Yakobo wari kuvugwa n'iki kindi Yozefu azimana bene wabo ngo abo bantu bafata amashikanwa bafata n'andi mafeza bitwaza bajana Benyamini barahaguruka bamanuka mu Misiri barenguka imbere ya Yozefu arabona ko bari kumwe na Benyamini abwira umubwiriza wiwe ati shikana aba bantu mu nzu ubaga igitungwa ugikinjike kuko aba bantu baza gusangira nanje kumutaga nabinobye aza gusangira nawe ariko mugabo bakubise ikofe nta n'amazi mubashira muri dushe no mu bitaro ntimwobasoza ngo barabararaje uwo mubwiriza agira nk'uko Yozefu yavuze ashikana abo bantu mu nzu kwa Yozefu abo bantu baterwa ubwoba nuko babinjije mu nzu kwa Yozefu bavuga bati nukubera ya mafeza basubiza mu magunira yacu aho duherukina batwinjije kugira ngo batugwe ko badukubagure batugira baja batware n'indogo bwe zacu baraheza begera wa mugabo yari umubwiriza wa Yozefu baramwikebukanya bageze ku muryango w'inzu
bavuga bati muhanya aho duherukino twari twamanukanywe no gusoma ibyo kurya dushitse aho turara twabaye tugipfundura amagunira yacu tuzatubona umwe wese asanze amafeza yiwe mu muntu wawigunira giye hano kwikangura aya mafeza niyo tugarukanye atana rimwe rivuyemo kandi twamanutse tuzanye n'andi mafeza dusumisha ibyo kurya ntituzi uwadushiriye ayo mafeza mu magunira yacu nawe avuga ati tekane ntimutinye imana yanyu imana ya so wanyu niyo yabashiriye iryo tunga mu magunira yanyu amafeza yanyu yari yashikiriye araheza arasohora Simeho aramubazanira Gindi umushitsi Imana izana igisubizo cy'ibibazo byawe muri gucanda migwi kimwe mu mitima yanyu nyamubwiriza yinjiza abo bantu mu nzu kwa Yosefu arabazanira amazi boza ibirenge byabo yongera agaburira n'indogobwe zabo baza barategura yamashikanwa barindiriye ko Yosefu ashika ku mutaga nkako bari bumvise ko baza kubazimanira aho Yosefu yinjiye mu nzu bace muhereza yamashikanwa bari basanganywe mu nzu bakubita inkoro hasi imbere yiwe arababaza ko ari amahoro avuga ati umutamaso wanyu mwambwiye ari mu mahoro aracariho bamwishura bati umusabyi wawe data ari mu mahoro aracariho barunama bakubita inkoro hasi imbere yiwe hanyuma Yosefu araramura amaso abona mwene wabo Benyamini mwene nyina reka nongere ko rakera ababaza ati uwo numwe mwene wanyu muto y'umwambwiye mvubu leadership disiwe harakabutse gere yirabiyo yiki awugira ati Imana ikurabe ryiza mwananje uzoduhe guhura n'abacu twatakaje uzabukoze babwije ukuri nitugera ku migisha ya Yakobo yatuye ahantu muzohagarare nimbyibagira muzobinyibutse ndibaza ko iki kintu gifitaniye isano n'izuka kuko azafageranya Kristo Benyamini ageranya uwata umva ubundi yavuze ngo ni sega Isa rika mu mugisha namwaza ko ari kindi kintu cyari kujana Benyamini mu ijuru nizoka rya Kristo nani kindi kuko nabari barapfuye batubaha Imana buri hari habageza agahengwe shewori cyugurugwe kuga icyuga ungiye yugawa burya abantu b'uyu munsi ni tufise amahirwe mugabo nababwije kuri binasubiye abubwa mbere bageze amahirwe yo kudusombya awugira ati Imana ikurabigiza mwananje yibutse imibabaro yagize aravuga ati naka Benyamini burya bagahuraguye bagakubaguye nka kumwe bangira kuko yarazi yuko nawe ari wasigaye yisangije nyina 30 kubera ikigumbagumba cinshi afitiye mwene nyina mwamvise Paul avuga ngo muhere mubi wanyu ndabarahiye nibishobora gukunda kuko ndabano kumwe ntimuzoswe kwisuzuguza mwirwa murabesha Imana ngabo bamuriye umuzamwara ry'abagore banyu mubarya nk'imitsima mukabarya umutima mukarya abagabo bayo muvuga ngo urumva ngo igishika kizoguma cyangwa ngo nuko wamucuye ngo nuko divorce yase no ngo nuko ngo nyuma ya divorce mwasubiranye ntibazo basuke hari cyizere hari imitima muvuna bikagora ingene wosubira kuwunga murega kuzamura ry'ibitekerezo murya amaranga mutima y'abantu nkuko umega muri ko muhanyagura imitsima y'ingano niyo ngo itagama abwiye ngo umwana anje ari muri umunawe yose berasigaje amugirira ikigumbagumba banatigeze bagirira ikigumbagumba bagirire neza mugana kigumbagumba yagitse tazamura abagome ngo Imana ngo ninye niba bazurasama nagoze unire bazakudidira muri ubwo busambanyi ngo Imana Bibiliya iravuga ngo wangaye kwibambira umwana w'Imana wari warasogongeye ukamenya kwagira neza byo ngenda gute nguzubirana umutima sigwirana umunezero nimukomeza guruma ngo jewe ngo mu bakatolika ngo abana muba mbere ndimu mubatazohe mukandimu wana nisezerano ngira bifite hari gihe wozona ubundi musi utewe n'ikintu kikakwigisha akabwira nikakwigisha neza kangu ngaje ikintu bukinyigisha guhindurire n'ibyo genda gute kandi atari ryo ritanga umunezero atanga umunezero mwene ekleziya kareka
ngo kubera ikigumbagumba cisha afitiye mwene nyina mwumviritse Yozefu arivumbura arondera haririra yinjira mu cyumba ciwe habari haririra yuri kurabona abantu bavukana bajyana ibyo murambwira abahungu banje babinaga nimwibwe yuri kurabona abantu basangiye umuvukana musangiye gupfa no gukira mufatwa n'umusonga mu ijoro uwo kurabye muri kumugwa muryana musuzugwa na mutukagurana uribaza ngo umuntu cyangwa uri nyamaswa bizi gushobora kurara buntu ukabyuka buka ujya bakominika bavuga ati adresse y'umuntu niyi ni uri kurarya ni uraza kurya musonga hari ububwa busumbubwo reka nkoresha ijambo Kristo yakoresheje mvuge ngo n'ububwebwe ko n'ubujekera kera mwateka inkoni imwe ubuze utekeye amasashe y'ibitumbura reka mitangaza abagabo mukora ibyo bintu ko imbere y'Imana mupanze mucuritse mugabo muzima afise uruvyavize abana ngo yikanga ibirozi by'umugore hari yindi strategy wokoresha ndakurahiye mugore niye ukuyekura abana wongira uti woza uti nsangira n'abana banje cyo kabiye banuze mugabo muzima kitwaza muvuka umukata cyo gitumbura ngo agira arya amasora y'ibyo kurya biringa mugore biringa uri mbondeke pe ntimuza agaciro kanyu ava umbwira ngo kutavuza abagore kuri ico naco noronka mvuga ko abagore kandi mukenyere muze muranavugana byinshi ku bagabo kuko ni wo mutwe yengo numbaza ngo kuko utavuga cyane abagore nanje ndakubaza ni kwera Imana itahereye kure mu mugore umugore ni photocopy neza akagufa kamwe mu magufa menshi yaragize Adamu gusa nawe afite izo mbaraga kuko yarahinguwe kundi mu bundi buryo Yozefu ngo ariyomba arondera haririra n'ubwa mbere yararize mugabo ntigeze yiyomba cabaye ikigumbagumba ge ati mwabigorgemo ngo avuze ati mwana wa mama barakuri avuga ati naje mwana wakize neza ukijana cyo nasomye muri Zaburi 105 imwaza ndiko ndarota ngo hanyuma ariyoza mu maso arasohoka ariyumanganya avuga ati nimuzane ibyo kurya we bamugaburira ukiwe n'abagaburira ukwabo mviritsa abanyamisiri bafungurira hamwe nawe ariko bari ukwabo kuko abanyamisiri ntibashobora gusangira n'abaheburayi kuko mu Misiri kwari uguhumana bene wabo na Yozefu bicara imbere yiwe imfura mu kibanza cy'umukuru umuherezi mu kibanza cy'umuto bene wabo na Yozefu bicara imbere yiwe imfura mu kibanza cy'umukuru umuherezi mu kibanza cy'umuto okay bakaza barabana kuko ivyo byari byatumye bagwa mu gahundwe Yozefu yaza aragaburira umwe umutigiro uvuye ku byo kurya biri imbere yiyo mana mugo rukundo uzobukoze ariko umutigiro wa Benyamine waruta 5 y'abandi bose baranywa hamwe nawe barahimba ubwayemwe ni mugize amatsiko n'ukuri ndashaka kuzobaganira ku gikombe ca Yozefu mu igunira rya Benyamine ahantu niho muzokuri isobanuro y'igikombe burya abakristo benshi ntimuzi igikombe carico muri kumu Kristo yarose ngo ikirahuri ngo haje umuntu aramutega mu ikirahuri ngo kirimwo umubirizi ngo nawe ngo mu ikirahuri ciwaranye nuko umwanya warenze reka tuzosubira ejo mwizamu rya 43 bigeraho byogosha umwanya ukagenda 43e ikombe cya Yozefu mu igunira Yozefu ariherera ararira iyuha iryosore nkambabwira ikintu kibi sibyo rero mu bundire muhombe je n'ukuri sindabahenda je basinisabira bakuru b'amadini
ukwigisha umugabo n'umugore cyangwa kwinjira mu rukundo k'umukobwa n'umuhungu ndabasabye muzoshingire ku bintu bibiri sinegeze umuntu muto ndabizi muzoshingire kukwamamaza kwa Ruti icyakabi mushingire kukutafinata kwa Esther murumva ko ngiri ku mukobwa gusa kumukobwa yafise umwanzuro wo kubaka umugabo aragenda akagaruka bava mumbaza ngo nawe gute ese imbundeke yishe yabo no musugira ngo jip cyambaye ko byari kombako wapi nari musigwa musangwa ndabarahiye icya gatatu migire ku budahangagwa ku rukundo rwuzuye z'umuntu yitwa Yosefu uko umuntu ahunga icyaha mugejeje ko kenshi abagabo n'abagore mu gutandukana mugenzi w'umwe aba mu ntege nkeya ubundi bigaca byanga ko yihangana cyangwa agomba kugira ingere ku yindi Yosefu iyo byagenda uko ntiyari kuba igihangange nk'uko ariko iki kirorogwe izimuwe ububugwa neza akakiwacu muzi ko umugabo n'umugore iyo bajyanye aca agomba ahubwo umugore akagomba kurisha umugabo akamubwira ati iruhande yawe hariho n'abandi bagabo ariko uri kivume pe ntuzokwigera ucumura ku mana ngo uvuge ngo wambwa we y'umugabo ngo nitandongora abandi bari kundongora bahugirane kuko ni ugaragaye nk'imbwe ni ugaragaye nk'imbondeke mugira amakosa gose kubera iki hari kindi gihe umuntu hari kindi gihe bwigeze kuganira neza babisigura ko hagati yanyu hari isezerano ntuzomucire rubice ngo umuvume cyangwa umucire kwa mate cyangwa ngo mwiteranyeko uzorabe hige icyo kintu nakimenye nebye mugamaze kukimenya nakibyaje umusaruro ko Kristo ngo ntiyaje gukuraho amateka n'amategeko ngo ajya ahubwo kuyasigiriza no kuyanogereza Imana ibawumugisha turagushimiye cyane bukaba kukuri isoko ry'ibyiza byose dukeneye ngo tube turabye kandi turorane duhe umutima nk'uwa Yosefu duhe gukunda byuzuye duhe kwihangana byuzuye duhe ubudahangagwa turinde kubabara twagurira imbibi utunezeretse turakwisabica imitima yacu ishaka ukiduhe kandi natwe tukwemere kutazogutetereza mu izina rya Yesu Kristo tuzokuninaza n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose n'amagara yacu yose uyu munsi utwima impanuka utwima abarozi utwima abangushi uyu munsi uduhezagire mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo amen amen alleluia.